July ni som pasari sang ni som ni panga ni nga ni ani a bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Israel chuan Syria ram ko pui Damascus sa Syria sipai mun pui luna gate chu an bom chia Israel Defense Force te chuan hemi chungchang hi social media lama an puang ngal Israel sipai te chuan exa post siamin Syria military headquarters Damascus luna chu IDF tenan boma hei politics lama ho tu te thupek bo zuina ni thil thleng theidang te po IDF te hian an enjoi zelang an ti ani nimin jing lam khan IDF te hian Damascus khopui hi drone manga bein civil mi thi anom nuala Syria ram chim lam sueda huna dus namjinga silai keng pol le Syria sipai te in beina in remna nei angin thole ni khan in soima se nimin khan an in beichun zom le a Israel sipai te hian drus namte ven him nan ma la in Damascus khopuyan beya Syria ram nenan in rina sipai da belantum thule Syria sipai ten soida province an chua san lo chuan beizui zelan niang ti an puang ngal bokani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Syria sipai ten drus nam tam na soida khopuyan chua san lo chuan an beichun zom zel don thu puangin kan thu cha hian riat thiam lo chuan a ma ai nain kan beyang atiani Syria ram security official te chuan Reuters nena Israel hian an ram defense ministry pon fu tel ni in an soyani tunkar tir lam khan Syria sipai te chuan drus sipai te thunun soida khopui hilu chilin drus namte le Sunni Muslim Bedouin namte inkara boina chuak thelan tum ni in soyani a drus nam sipai te chuan Syria sarkar sipai te hi lo dangin an inkap zuya Israel chuan boina na sa zoka chhualo nan man lata ti an puangani Syria ram hian kumin Mars tha khan drus namte le Alawaj namte inkara boina chuakin mi za chuang an thia Alawaj si Syria ram sipai president Louis Bashar al-Assad chipui ten ni a drus namte nen hian an in ngai lo hle a drus au hian Alawaj namte chu latakia an ching na viawani kumin April tha po khan drus nam sipai te le Syria sipai ten in kap le a mi zavel bok an thile a Syria ram hruai tu ni ta helpol hruai tu thin Ahmed al-Sara chuan drus nam sipai te hi an silai le ral thuam da turin ati a an boi chho ta zelani drus nam te hi arab nam peng pakhat Syria Lebanon le Israel ram om daran ni a an chor chuana tak chu Egypt ram ni in Islam sa khopetu te thoni ma se an rang dewa Shia Islam peng pakhat Ismailia inti ni in an mani nam le sa khomi te lo chu tu man nei pol ngai lo wangin an pung chak lo hle a kumzabi som paruk na la Islam sa khopui thiam Fatimid Kalib Al-Hakim bin Amar ala huna tanga Ismailia intia in la rang tan an ni a tuna chon drus an inti to a kumsang kha zakwa somruk pasari ni ruk in do tuma Israel in Syria rama chu sa Golan Heights a sing ni aya tam hret an cheng meka Golan Heights a hian juda sing ni sa nga vel nen an khosa ho meka drus nam engi moza chu Syria ram mi ni in soima se Israel rama cheng ten an nei residency ka tan nei thunga Israel mi anga chiran ni chuang lova Syria ram chimlama hian khowela drus om zong zong makta doi khat jinga zat ve aya taman khosamek ni in soyani a an khopui ber chu suaida ani drus sa kho ho tu Hikmat al-Hisri chuan Syria sarkar le an thurwal pui sipai ten an beina laka ven himan ngai thu soin khovel ram dangte in rol turin a soma heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan drus namte veng him turin thei to ban chua don thu a soyani Netanyahu chuan Syria ram drus namte chu Israel ram drus namte una wan ni wangle Israel ram drus le Juda te chu una ang mai in an ni wangin tina tungtu te laka hum him chu an badani thu a soya Syria ram chimlam chu tun ma tanga Syria le Israel sipai te omlo na tura an lo puan to demilitarized zone ani wangin Syria chu sipai le ral thuam ta lo turin a hriat tir bokani heti la hian Syria chuan Israel in an ram chunga demilitarized zone an puang chuan pomlo thu an puang ve thunga Israel hian asa ta pai thla kan i lai rem chang la in Syria ram laman sipai an tol lu tir thui ta hret boka hei hi Syria hian an ngai thei bik lo ve boka Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan Israel in an thenom ram Syria le Lebanon chu Abraham Accords be chanin remna le monna om theina na tho puya soma mase Israel sipai ten Syria ram laka an hmalak danero remna nei tumna ain
Drus namte chan na chuan lama Syria ram lak hek tumna ni in Syria hian an ngai ani Israel in Syria bom le ta hi US Secretary of State Marco Rubio chuan ngun taka thlir thu asoya hemi chungchanga hian ma kan la ka nga yang he thil thlengin ang hong te phone mangin kan bia kan ngai ven tak zet ani atia United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Israel in Syria bom chu dem thu le Golan Heights IDF sipai da belan ni po dem ni in thu puang tu chuan asoi Turkey ram Ministry of Foreign Affairs chuan thu chu asiamin Israel chuan Syria ram in zalen na le rem na kong an zo mek ti chiat an tum ni asoin Syria sarkar in an rama rem na le muan na om theina na theito ban chu mek na churam zong zong in an thlop jok turani antia Turkey ram President Erdogan thu puang tu Omer Salik point Israel hian helai bial le khovel himna anti der thong mek ani atibok Gulf Cooperation Council Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia le United Arab Emirates ram tel na pol chuan Israel and them thu sain Israel hian international law le kalphung an bo chia Syria ram zalen na po an pong solani antia Syria ram le chevela rem na le mona om theina na khovel ram dang ten man lak mek na chok boy Israel malak na chu ana thayang beran dem thu an puang bok European Council President Antonio Costa chuan exa po siamin Israel dem na thu a chak chuak ngam lawa Syria ram zalen na le an dik na chanvo za sakatulani ati thung Norway Foreign Minister Espen Barth Eide chuan Syria ram kalphunga thazonga in thak chhomek ti thon op tu nial ho om thu soin Israel dem na thuero asoilang telbik lawani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan an sipaiten US le awi kai Israel an beilet na chu fakla kani ti in US le Israel chu na takin na ron tong khum le ta a Nimin Khan Khamenei thu soi hi Iran State Media website ta tarlana nia Khamenei chuan thamasa ni som pani chung in do na kha Israel chuan Iran sarkar paithak tuman beinani thu asoya Israel hian Iran ram hun poimo le hroi tu langsar te bitumin kan ram kalphung soi chiat an tumani atia kan ro rel na paithla kan ram ti boi chu an tum berania kan noi bovek lo na turin an din na ting het le zual se tha ang atiani Israel hian jun ni som pathum khan Iran ram hun poimo te chu na satakin na boma ni som pani chung zet anin dozui ta ni kha Israel in Iran a bei ma khan Iran le US te chuan nuclear in rem na chungchanga in biak na thoruk na nei tumin ruam man nan siama anin biak hun tura thlen mani hnia Israel in a bom ta a tun thlengin in biak nan chun zom le talawani Iran hian US ne na in biak na nei len du thu an soya ma se an in bedona ni jon Iran chu sipai manga be ni lawang ti thu tiama om phot an phu ta nimin kha Iran ram parliament chuan an thil phu ti hlotin ani ma chuan in biak na nei an rem ti lo thu an pasa Khamenei point chiang takin soilo ma se Iran ram hroi tu tele sipai te chuan film khur takin ma an la zel don ti a soi ve bokani Khovela pa House Saber Elon Musk chuan US House Speaker Mike Johnson bedu lavin a phone number a thak ni in Nimin Khan News Agency sang in an tarlang Mike Johnson hian pot force one in an komda hemi chungchang hi asoya message sei takathon thule Mark sian a sin mi lo thu soin President Donald Trump nenan in voton nu khana message to Mark sian a chiar to lo thu soin a phone number a thaka engemo athlengani ati Elon Musk san Trump a big beautiful bila du lo wanga White House a chu san nu po khan hun engemo chen chuan line biak thu asoya a phone number thaka message send tu tak lo nu apo midangkal tlanga biak tuma bezel thu le an inkar siam thathe in be sei thu soin Musk le President Trump inkara po be sei nala nei thu asoya ani na taka chuan President po in karil ruang hi pu ve thawa chuti rol chon boro ke ro danglam viau to ani ati thung Tramanau te zinga Elon Musk ne nan inkar thalo mek poi tianom nual ti alang chho zela Mike Johnson hian Musk chu za kai takani thule athil ti te chomi fing big te chau ti the ni thu asoya Elon Musk hi midanglam bi kania keiphei chon kangai tu phak lo thil tam taka ti ani chuti lai chon sarkar kai hroina le ram en kol chungchang ro thiam na lamani lo ve thung Elon hi huat na ka nei lawa athil ti te po zaom ka ti tak zetani kan thil ti te hi hrethiamin hun reizok thlir chunga malang na hi hrethiam se ka du hle ni atibok heti la hian White House Chief of Staff Susie Wells point Musk le Trump in car soin
President hi Elon laka hian angil nei tak zeta Elon point thil tam tak minti sakani an thodun na hi ro puya atom nei ro boithak ta viawani atibok nimin khan Israel ram ultra orthodox party SAS te chon Netanyahu kai hroi sarkar an thlopnan hmu do don thu an puanga Prime Minister Netanyahu sarkar atluma yang ti a hlawom ta hle ani SAS te hi hunrei takatang khan Israel politics salal siam tu an ni thina Netanyahu sarkar in sipai in tran luitirna dan siam tharan tu mandu lo na kal zela sarkar an thlop thei to don lo thu an soya SAS cabinet minister Michael McKeely chuan tundin hmuna chon sarkar lama thuta tho puia thei to lo ani ti in an party thutluk na puang ani heti la hian SAS hian Netanyahu sarkar party te tho hona cho san ma se pon lama tangin a thua zirin sarkar puizonga vote thak an hre don lo thu an soithung SAS an chole chuan Netanyahu hian member za somniom na Israel parliament ama thlop tu member somnga chian ei to don ti na nia heti lai hian SAS hian sarkar an thlop na an ti top thu hi official an thelu hnuwa po Netanyahu hian a sarkar humhim turin ni chung hun ala nei dona hei mai ba ka hian Israel parliament chuan ni pui cholan hmang don chia Netanyahu hian parliament a member anga le nga lo buk na turin parliament thut khom hi thleng moza chung chu omri don lo ani Tholeni khan ultra orthodox party dang United Torah Judaism party chuan Israel sipai tan dan tharan siam tura ultra orthodox te olan ni theina tura tel tak lo wangin Netanyahu sarkar an thlopnan ti top thu an lo puang to ani Israel ram hian Juda zongjong deuh tho chu sipai an tan nge yanga ya heti la hian Israel ram prime minister Masaberin ultra orthodox mi pa te chu sipai a tan nge ina dana hian lo ola wangin Israel sipai te indai lo na na sat nuwa boina siam ta a atira ultra orthodox mi pa sipai atang lo tura exemption pek te hi zarwal vel lek ni ma se tuna chona sangtel tak me wani to wangin in thik na na sa to a chuba ka indona wanga Israel sipai te indai lo na na sat tak ema wangin mi pa sangtel sipai atang lo tur bi kanom chu sarkar tan po boina thamani to a chu wangin an exemption hi dan thara ti bon tum me kani hei hi ultra orthodox Juda te chuan du lovin an mi pa te chu sipai atang velo ma se Juda sa kho zirtir na poimo te keng ko tu kumzabi enge mozat liam ta tanga an nam dan sang vong nung tu an nei ti in sipai atran lo dan an ngai tu me kani heti la hian Juda Israel tamber chuan heti anga ultra orthodox mi pa te na po thok lova lekha zir ringota sarkar in stipend a pereng chu fair lo an tia kumni chungzet indonan ma chonta ka wang hian he in thik na hi tu na hian an nasale zuala an boina hi rilina boi thak hle ani bazari lo thira wangin kan lo me